دما خوش ببینرین هجا ایرو بستویه که هزیران 2023 روژان روژا چارشمه بویا رو گشترین هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا بنی راگشه یدنابرا واشنطن و پکینه ده همه تام شدیایه وزیر کاری درویه دولت نیمه‌بون آمریکای بلینکن جبو داخستنا وی دختیم سردانا چینه کرده بو همه پشتی وی سردانه سروک آمریکای بایدن جاره کدن سروک چینه شی جین پینگ شبان دیکتاتوره که یا خویاده که اف گوتن ویج آلیه چینه و بهیسانی نیدا قرطاندن. But in seizing this moment, we need to manage the risks. سروک دولت یکبوین امریکا جو بایدن، سروک چینه شی چینگ پینگ وکی دیکتاتور بناف کر. جو بایدن گوت پشتی خستنا بالونا سیخوری یا چینه شی گلک شرم کر. بایدن افدا خویانی روشه که پشتی وزیر کار دروی امریکا آنتونیو بلینکن یا وگراج چینه را کر. سروک امریکا لکالیفورنیای گوت سدما برخوکتنا شی جبر بالونا سیخوری یا کومخستی بو. جبروی ندزانی اولورن. بایدن گوتنا شی پی بهیرس ببه پشتی وکر وها گوت. تشتین وها جبو دیکتاتوران شرمن. گر او نزان بن اف چیه شرم دکن. ارمان جاوی بالونی نه او بو کو بچاور. جخوا اف یک جیدرکت. دمها سباتی ده وسایتک کوتی تخمین کرن بالونک سیخوری یا چینیه دماکولا سیمان امریکای دفریا هات خستن. اف بویر و سردانین هفدو یند نافبرا ریوبرین امریکا و تایوانی ده پیوندین امریکا و چینی بیترالوز کرن. We're seeking to require airlines to refund money and give you additional compensation like cash or travel vouchers if your flight is canceled or delayed. بایدن روژا دوشمی گوت او دوی باوریه ده یک و تیکلین دولتین یک بوین امریکا و چین لسریه که راستن او دفکرن که ده سردانا بلینکن ده پیشکتن چی ببن. Separately, earlier this week, Secretary Austin concluded a successful trip to the Indo-Pacific region and to Europe, during which he made stops in Japan, Singapore, India, and France. وزارت پاراستنی امریکای پنتاگون د دستپیکا مها ثبات در اگهاند بو کو بالونا استخبارات بلند آچینه لسر دولتین یک بوین امریکای او تیشو پاندن. وزیر دروی امریکای آنتونیو بلینکن جی جبر کریزا بالونا سردانا خویا چینه تعلق کره. بالونا کل سر خطا واشنطن پکینه بو سدما کریزه کنو. چاره ثباته بفرمانا بایدن ارتشا امریکای اف بالون بریا بالافرین شرخستا اوقیانوسا اتلانتیکی. پشتی کریزا بالونی بلینکن ده 18 حزیرانی ده سردانا چینی کره. دشهر نیزی 16 مهن لوکرینی دوام دکه ده سرکتین شهر هیناجی ندیارن و ساخویا دکه جه سرکتین بیتر لوکرینی ویرانی او شرکت دمدریش خویا دکه هم وقتی وی ولاتین روش آوی جبو پشتوانیا با اوکراینی ره کتنه نوا آلارمی ده وی چارچوبه ده کنفرانسا باشکرنا اوکراینی دست پیکر امریکا راگهاند که اوی 1.3 میلیارد دلار دن آلیکاریه بدن اوکراینیه. کنفرانسا وگراندنا اوکراینای یاب ارمانجا جنوب آواکرنا اوکراینا پشتیشر لپایتخت بریتانیا لندن به میوانداری اوکراینا و بریتانیای دست پیکر. سرک وزیر بریتانیا ریشی سوناک دیپلمات سیاستمدار کارساز و نونر رخصتن نامنتوایی ین وکی سروک کمیسیون یکیتی اروپای اورسولا وندرلاین او وزیر دروی امریکای آنتونی بلینکن جی ده کنفرانس ده بشدار بون. سرک وزیر بریتانیا سوناک ده آخفتنا خود گوت روسیات خوازه آبوریا اوکراینای تک ببه لی اوکراینایی لکولان پایتخت کیوی خباتین خود دومینن. سوناک دیار کرد گو انگلیستان جبو پشتگیری آبوریا اوکراینایش بو 3 سالان 3 میلیارد دلار گارانتیا کریدیه بده. سوناک دیار کرد گو 38 ولاتان 400 شرکتان پیمان امضا کرنه. For all our countries, mine and yours, countries that want and will live free. سرکومار اوکراینای زلنسکی بریا ویدیو بشداری کنفرانسی بو او ها گوت
لگوری پرانسیبا بنگهین آولات ما هرکس گرینگه دموکراسی خوازایا اوکراینیان دیه او لروسیا چت فکرن آن چت کن بلا بکن امی دیسا جی پیشکش بکن زيلينسكي ديار كر گوشنو و آواکرنا اوکراینا ارککی جیهانیه. وزیر کارین دروی امریکا آنتونی بلینکن د کنفرانس درگهان گو امریکا و 1.3 میلیارد دلار اندن وکی آلیکاری بده اوکراینای. بلینکن دیار کر گو 520 میلیارد دلار جه آلیکاری زیده یاج بو اوکراینای ویش بو تعمیر کرنا تورا انرژی ور خرج کرن. 657 میلیون دلار جی دیش بو نوجن کرنا درین سینور بندر خط ترین و بنسازیندن ان کریتیک ور کار آنی. To protect Ukraine's sovereignty, its territorial integrity, and its independence. بلینکن دازانین گوش دست پیکا شر اوکراینای و ولاتی وی بهتری 20 میلیارد دلاری آلیکاریا اوکراینای کریه. Now, what are the estimated needs? سروکا کمیسیون یکیتی اروپای اورسولا واندرلاین جی جالی خواه هیویا خویش بو پاشروش اوکراینای آنی زمان. واندرلاین گوت تو گمانا منینه گو اوکراینا دی به پارچه یک جگیتیه. Of a cleaner, greener, more modern Ukraine that will be the lasting legacy of this atrocious war. Et votre récente élection au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont je tiens d'ailleurs à vous féliciter. لآلیا گیدن سرکماری فرانسای ایمانوئل ماکرون دیدا خویانیه که در آگاهاند گو سیستم پاراستن عرض هوایی یا منزله یا ناوین آمودلا سامپتی یا فرانسی ایتالی رادسی اوکراینای هاتیه کرن. ماکرون 4 ماهان سوز دابو گوه سیستم بده کیوی. بله امریکا لسر دست آویتن او سوجین زایندی یند دما شرده بیک آنین نو فرس کرن بیک آنین لسر سودان آباشور او سرچتین داعشی حاتم فرس کرن کم جه هویتیا لدیجی ازدیان برپرسیارن. لدیکوشینا دیجی سوجین تندیا زایندی یا دما شرده امریکا جزاین هی تندتر دکه. سروک دولتین یکبویین امریکای جو بایدن داخویانی کنویسکی و شاندو گوت او یک لدیجی برپرسیارن به بکرنا مافین مروان بیک آنین دیروکینه. بایدن به بیرخست گو مهامش داره حکومتش با خورد کرن بکار آنین آمور مالی، دیپلوماتیک و سیستم قانونی لدیکوشینا دیجی سوجین تندیا زایندی یا دما شرده فرماننامه یک وشان. داخویانی ده هات گوتن بیک آنینن گو ایروب جهدین آنین لگوری و فرماننامه یه نه. دو برپرسیارن سیاسی و لشکری ینج سودان آباشور و دو چتاین داعشی ینج دست آویتن و اشکنجه کرنا کچ و جنین ازدی برپرسیارن کتن بروان پیک آنینان. لگوری دتایم بریاری وزارت خزینه یا امریکا و ارکاخویا سیاسی و لشکری لدیجی دورایدارن جباشور سودان بکار بینه و پیک آنین آبوری لهر دورایداران فرض بکه. هات راگهاندن گو همان پیک آنین لسر چتاین داعش ارکان احمد عباس المعطوطی یبناوی ابو سرحان و نواف احمد علوان رشیدی یبناوی ابو فارس ناسکرنجی تین فرض کرن. هر دو چتش سوجه تندیا زایندی یا دیجی ازدیان راواندن و کولکرنا کچ و جنین ازدی برپرسیارتین نشان دان. گوری وزارت کارین در ویا امریکای پرانی آوان ازدی هنجی بهتری 2700 زاروک و جنون دانه. بله لسودان 72 ساعت یه دنگی چکان به دنگ بوی بداوی بونا هما دما آیربستی را لناوا سودان جاره کدن دنگی چکان بلند بو نتوین یک بوی شاریاویه که داکو جنیوی ولاتین سودان بیتر به آلیکاریا مروفی نکارن دبارا جانا خواه بیگ بینن. وڵاتی ئەفریقا سوودانیا بە هەژاریێرە ڕووبڕوویە بشەری ناوخۆی ڕێژی ڕەوشاوی ئاڵۆزتر بوو. ئاگربەستە حژدەی حیزیرانێکەتی مەریەتێکیم ژی بە هیڤیا ڕەوشە ئارام یال وڵات بخۆرەدا بۆ ئاواکرێنێ. دناوا پەیمانە ئاگربەستا کو هەفتێ و 2 ساعتان هاتە ڕاگەاندندا هەردوو ئالیژی لگوری پیوانین آگربستی تفگریانه. لی پیشتی کو آگربست بفرمی بدای بو بچند دقیان لپیتخت خرطومی جاردن دنگ توپان و شرحات بهیستن. ارتشا کو دبن فرمانداریا عبدالفتاح البرهان و هزین پشتوانیا بلس آدبن فرمانداریا محمد حمدان داگالو جبو آلیکارین مرووی در باسی سودانی ببینه تفگر خویا لشکری راوستاند بونه. سی شمی روژا داوی آگربستی بو. شوا سی شمی لناوندا استخباراتی الپیتختی شواتکی مزن درکته. چاوکانین ارتشی ادعا کرد که هدکی آگربست احلال کریه و آواهی بمب کریه.
هەدەکێژی دیاگر کو ئاڤاهیا کو تیمên girêdayî wan lê kombo bûn jaliyê dronekî artêşê ve hatiye bombekirin. Piştî vê jî piraniya navenda îstîxbaratî hilweşiya. Ji 15 Nîsanê ve di navbera artêşa Sudan û hêzên Hedekî de şerê desthilatdariyê diqewme. Li gorî rapora dawî ya rêxistina civakiya sivîl a bi navê Aslê de ji navîna meha Nîsanê ku şer dest pê kirbû û vir ve şerê li Sudanê bûye sedema mirina zêdeyî 2000 mirovan. I am in Coastal. This is one of the two Komîserê bilindiyê koçberan a netewên Yekbûyî Filippo Grandi roja 20 Hezîranê da xuyanek da û ragihand ku ji ber şerê li Sudanê bêhtirî 500,000 kes ji welêt reviyane. Civaka navnetewî ya li Jinêveriyê Komboyî roja duşemê ji bo alîkariyê bi dest Sudanê nêzî 1.5 milyar dolar girte serxwe. Ev jî tenê nêviya alîkariyên lezgîn dikare pêşwazî bike. Li gorî netewên Yekbûyî li Sudanê ku xwedî 48 milyon nüfus e, 25 milyon kes bêyî alîkariya mirovî nikarin bijîn. civil society, especially the Red Crescent, and even the local. بلم درباسی آمریکایی ببین ل ولات آمریکا ناوین هندوراسي د گردیگه جنان ده شر او آلوزی درکت د آلوزیا کو دمک کنده و گوهری شر چلو یک جنان جیانا خوش دزدا سروکا ولات کاسترو نرازیبونا جنین گرتی وکه چتاواری بنافکرو گات از تدبیرین گله کی تند بگیرم. Li girtîgeheke jinan a li welatê Emerîkaya navîn a Hondurasê jinan li dijî parêzvanên girtîgehê bertek nîşandan. Hem wextî vê bertekê agir bi girtîgehê ket û şewatekî mezin pêk hat. Herîkê me 41 jinan jiyana xwe ji dest dane. Rayedaran ragihandin ku di bûyerê de gelek jin ji ber şewatê û yên din jî ji ber şerê heyî jiyana xwe ji dest dane. Herûha heft jinên din jî li nexweşxaneya dewletê têne dermankirin. Li ser bûyerê malbatên girtiyan ber girtîgehê Kombo ne. Dayikeke ku di kanaleka televîzyonê de serpê hatiyên xwe vedibêje wiha got. Ez dixwazim rewşa keça xwe bizanibim, lê heta niha kesî tiştek negotiye. Serok dewlet Xiomara Castro li ser hesabê xwe yê medya civakî helwesta jinên girtî bi çetewarî bi nav kir wiha got. Ez ê tedbîrên gelekî tund bigirim. Castro di vê çarçovê de weke gava yekem wezîrê ewlekariyê Ramon Antonio Sabilon ji wezîfeyê girt û weke wezîrê karên derve tayin kir. Li cihê wê Gustavo Sanchez bû wezîrê ewlekariyê. Castro piştî vê guhartinê da zanîn ku ew ê tedbîrên nû ji bo têkoşîna li dijî sûcên organîze û belavkirina boykotan bigirin. Di sala 2012 de jî li Hondurasê di şewata girtîgehekê de 350 girtiyan jiyana xwe ji dest dabûn. Di nava hefteya derbasbûyî de li derya Spî ji ber binavbûna keştiyên koçberan nêzî 500 kesan jiyana xwe ji dest dan. Lê medya cîhanî bi taybetî medya Ewropa ev yek zêde nexist rojeva xwe yan ji bigotineke din bi qasî 5 lêkolînerên di keştiyeke nûqovanî a biçûk a agahî ji wan nayê girtin de di rojevê de neheşt. Ev yek di medya Avrupayê de bo rojev û sedema bertekan. Sekreterê Giştî yê Konfederasyona Karkerên Demokrat a Fransayê Bargir got newekheviya rojeva medya Awropa mirovan matmayî dike. Sekreterê Giştî Sendikaya Konfederasyona Karkerên Demokratîk a Fransayê Laurent Berger neyekbûna helwesta çapemeniyê li hember bûyerên ku diqewme rexne kir. On the dive at approximately 8 o'clock in the morning, and they had lost contact with them within about 2 hours. Berger diyar kir ew ji ber newekheviya rojeva medyayê ya derbarê keştiya Titanic û felaketa keştiya ku herê kêm
82 kesan li deryaya spî tê de jiyana xwe ji destan matmayî maye. Nous observons la montée des droites extrêmes et de l'extrême droite et l'infusion de leurs idées dans la société. Berger ji bo vê rewşê ji kanala Fransa dudyan re axivî wiha got. Em bi berdewamî behsa keştiya bi nav deng Titanic a wendabûyî dikin. Lê hefteya borî li derya spî 500 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. Di karesata keştiya ku li peravên Pilosa Yewnanistanê pêk hat de bi dehan koçberan jiyana xwe ji dest dabûn. Keştiya ku tê texmîn kirin zêdeyê 700 koçber tê de bûn bi nav bû û herêkêm cenazeyê 82 kesan hat dîtin. Lêgerîna cenazeyên windayan dewam dike. A rescue mission is underway in the Atlantic Ocean. Demek piştî wê jî li Okyanusa Atlantikê keştiya binê Titan a ku li ser keştiya Titanic lê kolîn dikir bi 5 rewiyên xwe re wendabû. Ji bo rizgarkirina 5 kesan xebat berdewam dikin. Herê dawî hat ragihandin ku balafirekê çavdêriya leşkeriya Kanadayê dengên ji kurahiya Okyanusê tespît kirine. Les valeurs de la CES et leur incompatibilité avec les positions de l'extrême droite. L'objectif étant... Rexneya Berger li ser vê mijarê ew e ku ev her du bûyer di medyayê de bawayekî hevpar nayên destgirtin. Bi qandê ku mijara lêkolînerên keştiya Titanic di rojevê de ye mirina ew qas penaber ne di rojevê de ye. Zexta rejima faşîstiya Tirkiye o bêhîvîbûna ji desthilatê Tirkiye vala dike ji destpêka salê ve heta niha bêtirî 26,000 welatiyên Tirkiye ji bo mafê penaberiyê serî li welatên Ewropayê dane welatê ku herî zêde bo vîze jî serlêdana li Ewropayê dayê careke din welatiyên Tirkiye ne. Zextopolîtîkayên faşîzane yên rejîma AKP Tirkiye vala dike. Li gora agahiyên ku Ajansekî Tirkiye ji çavkaniyên Yekîtiya Ewropayê bidestxistiye, ji destpêka sala 2023 ve bêtirî 26,000 welatiyên Tirkiye ji bo mafê penaberiyê serî li Ewropayê dane. Di nûçeyê de hat rakandin ku Tirkiye di serlêdanên penaberiyê yên ku di sala 2023 li Yekîtiya Ewropayê hatine kirin piştî Sûriye, Efganistan, Venezuela û Kolombiyayê di rêza pêncemîn de ye. Li gorî agahiyên ku rayedarekî Yekîtiya Ewropayê daye ajansê, di sala 2022 de konsolxaneyên welatên Yekîtiya Ewropayê û Schengenê li seranserî cîhanê bêtirî 7.5 milyon serlêdanên vîzaya demkurt wergirt. Di sala 2022 de ji Tirkiye 778,000 û 409 serlêdanên vîzaya demkurt hatin kirin. Ev jimar li gorî sala 2021 di 371,997 bû. Li gorî daneya Tirkiye di serlêdanên vîzayê de di rêza yekemîn de ye. Piştî Tirkiye, Rusya û Hindistan tî. Hat diyarkirin ku rêjeya retkirina serlêdanên vîzayên welatên Tirkiye bo Ewropa ji sedî 15.37 yên cîhanê bi giştî jî 17 nehe. Rêjeya retkirina serlêdanên vîzayên ji Tirkiye di sala 2021 de ji sedî 16 nehe bû. Hatîn bûn ku di nava welatên ku vîzaya pirderketinê werdigirin, Tirkiye bi rêjeya ji sedî 78 di rêza yekemîn de ye. Ev rêje li tevahiya cîhanê bi qasî ji sedî 58 e. Sedema dirêjkirina vîzayê jî bi jimara zêde ya serlêdan û serlêdanên şaş ve hatine girêdan. Redkirinên ji bo serlêdanên Tirkiye di nava demên dawiyê de bi bo yek ji rojevên sereke yên li welat. Belebînerên hêjem li vir digihîjin dawiya bultena xwe ya cîhanê û dibêjin heta sibe careke din werin pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşiyê de her şad û baxtar.